Kini kedai All India Radio Shalom ka khubor ban pulih dai lu setas kini kilong kimat bekongsam jong ka khubor. Betha ka Sarkar Meghalaya ya katanat mining and geology ban sedang no ya kejing de lilam ya udawyong. Kiu kejing nang kot kibriu na kejing pang COVID-19 ha India syaka khandai punyo point not sam na kashispa. Bat penbena ke Tripura Board of Secondary Education TBSE ban penlong yak examen final na kebenta ke kelas 10 bat 12 nadu shiphotarik ubana jemmang. Ka Sarkar Meghalaya kala betha ya katanat mining and geology bahkan sedang no ya kam bandi lilam ya udoyong ubadan alak metric ton. Bat lakmi lanti bahkan ni kan sedang hagini ke kendiat tayo laong Deputy Chief Minister ke Meghalaya uba Preston Tensong. Syu laong ru ba ka Sarkar ka don kam ban ai barok kikot badon kam na ka benta ka jingde lilam ya udoyong syaka committee jong ke NGT. Bat hadirin balayo jing menjur na ka committee jong ke NGT ka Sarkar jela kanya ceprang bat ka jingde lilam ya udoyong. Kejing nang kot jong kibriu ki bapang COVID-19 hakari India kala kenjo menta syaka khandai punyo point not sam na kashispa ha ka ba khatlai haja sauspa arpho laingut kibriu kilayo jingkoin balapin mi yaki na ki hospital ha ki arpho saukanta balala ha kani kejo kapor layo jingtip bakilodon pra hajar handriu spa sanpho sangut kibriu ki padang yo thamaya kejing pang COVID-19 Dakini kejing don jong kibriu ki belangat hakani kejing pang kanong baro shiklur nyolak ndriu hajar arspa sapho sangut ha keju kapor ha Mizoram kejing nang kot jong kibriu na kejing pang COVID-19 kala keu syaka khandai point shipho na kashispa bat kejing don kibriu basya sumaru kala nang duna ha ka ba hanin kasngi kala her syaka lai pho wengut Dagan ni kejing don kipriu ki bayo kejing pang kalong 10,000 laispa nyo pho lai ngut baro ha ka ba 10,000 laispa lai pho lai ngut kilakoi ka state level Nasha Mukt Bharat Abhiyan Committee kala penlong ya kejing alang ban bisar banyak biang ya ki kam bapher ki balale ha ka be de ba kejing dawa ban penduna ya drugs Kani kejing alang kalalong ha auditorium jong ke Yojana Bhavan ha Shillong ha kabalapin ya dako Commissioner and Secretary jong katanat Social Welfare ka Sarkar Meghalaya ke MN Nampui. Dr. Sandeep Hanse, Chief Functionary jong ke SLCE Assam bat Meghalaya ula ajimut badon kam ban penkre dakamam kanang ban la itu yek jakaya dia thit ki batnem ha namar kini kinlong ki ban pensuk ha kabawat jingtip hadien habut. Batru banle ya ka badon kambaro ha ka jalla Meghalaya ki jaka bala itu hapo ka Nasha Mukt Bharat Annual Action Plan arajar arpho wei kilong ka Shillong Tura Dauki bat Baknara Deputy Chief Minister ka Meghalaya uba Preston Tensong ula pentim baka IIT Guwahati kala ko ngu ya kejing kerpa jong ka Sarkar jalla ban penlong kejing jurep ka babanya halo kejing keno baka don kejing lat jong ka bi uranium nakatop ba penlang ya u bat baka bor radiation jong uranium ha ka nong ba jendren ha Southwest Khasi Hills District kalong ka baklan bha Ke Sarkar Meghalaya kala pha ya kanehu bat IIT Guwahati bakin penlong laki jong kijing wat benya hakane ke jaka nakalyang kanehu hapo kejing alam jong Professor B Merbo kala peni ya ka kaipon baka radiation haka telong ba penlang uranium bat kishnong ba marjan kadang long ka basengan Menteri Rangba ka Meghalaya ukon rat ke sangma ulong baka mang tengka kan yarap ha kaliang ke yok kokon bat ban kentiu ya keroi kapar haba kedau halo ke jingkiu dor ke umpnyang petrol hakaleng kari Menteri Rangba ulong baka Sarkar kan sabishar bhaya kani bat sim jengken hadu katnu kani kan kata kamtam ya kipat ba kani kedai All India Radio Shillong ke bon lam sapi ya ka kubor Laitali kejing melian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban lait na kejing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat khmut. Penjinga iway na iway pan. Habay dan lang hajo.
Sait bahaya kikti bat betabha ya kakmat bat le kita bonsin. Tu minit relang bani le persya ya kejingpang COVID-19. Ban beteng biang ya kubor. Ka Tripura Board of Secondary Education TBSE kan penlong ya examen final na kabanta ki class 10 bat 12 nado ka shipau tarik ubana jimmang bat kan kun haujen leo hinyo tarik layatho uchaman ka TBSE ubhabatosh saha hakinong tho kubor ha agartala usaha ula ongru baka board kan sapenmi eka routine jongkinik examen menta katayo bat kendon arset kijingkeli kibandon daki ot bat even number nakabenta kinongele examen menta kasnem Unana dro bi marak Handreo Pawais Nam Karta Nakashnong Gwanda Jasingre Kabahap Haka Tikri Kila Block Ha West Garo Hills District Ulalong Uway na Pedeng Kinong Yodiang Yaka Kusnam Pat Mashri Nakasolkar India Haka Jingra Ke Yaka Sngi Republic Kabahinyo Poar Namar Ka Jingla Jungu Ban Pinmi Shipau Hajar Kilo Usomrit Manlakasnem Daka Bapendon Kam Daka Sbok Mareng Unana dro ulatung lang ye usomrit hakabri kwai bat na ki lai hajar saus patan rai ke ba ulatung hakajaka lejong ula sara thamai ru shis patan rai man lagasnem kanang banyarap ye ki para nongrem umarak ula jupen long ye ki program ai jing hikai kabalapan mentoy ya ki praspa ngut ki nongrem jong ki khat pratli ki shno Umarak ulayo ru ya ki International Award ha ki International Pepper Conference ha Vietnam nakabanta ka jing penyat chaprang ya ka jing rep somrit MLA ka seng Congress na Maurin Kineng constituency uba David Nongrum ula klat no kendit hinin kasngi hakarta ka ba sapo arsnem hadin ka jing sangit kan san jung klong snam Lapin kit yu Marmarsh Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences NAGRIMS hadin bolo ut shitom Hendrai Kibor Hospital kilapin bana ba ula klat Uba David Nongrum ula job arsen kumu MLA na Mauring Kineng bat ude ukon jong shong kunor ba menchua ka yung dorbar thawan ka jalla uba Charles Springro Ula syajit nengkong kum dukhat sa ka yung dorbar thawan ka jalla hakasnem arajar khatlai kum ukertong shimiat Kayeng dorbar Raja Sabha kalapin sangit no ek jishong dorbar jong ka nen kasngi hadien balapin sangit laikanta na marga jingdawa jong kiliang persya ban pentre kam ye ki anong rep ki bathamai batru ban sedang ye ki jingatai halor ki mat bayadai bat ki nong rep ha kayeng dorbar kidukhat jong kiliang persya kilia mi hamadan bat sedang ban perta ye ki kentin ba persya ye ki anong rep ban penkut ye ki khubor sa sisingan pensngau ye ki mat bakongsan Betha ka Sarkar Meghalaya ya katunat mining and geology ban sedang no ya kejingdi lilam ya udoyong. Keu ka jing nang kwat kibriu na kejing pang COVID-19 ha India syaka khandai punyo point not san na kashispa. Bat penbana ka Tripura Board of Secondary Education TBSE ban penlong ya examen final na kabanta ki class 10 bat class 12 na do shipotarik ubana jimmang. Kat tu ko kubor kalakon nak All India Radio. Shalom.